Kuma South Imenti twerekere Monga gicigo bunge kia Buri ni aria waki bo Industrial Park ira erigirwe kana yethirwe ikirugurwa nura wari waziri wa India na uguri Moses Kuria amwe na ore wari governor wa Meru Kawira Mwangaza nibonekene kurega gwitana mbere kuringana na karibantere cia tutwa ni bedrete bakiuga ati Industrial Park izi ne batere kwithirwa igiakwa otora bekiro wirane ni Moses Kuria amana Kawira Mwangaza bakiuga yethirwa igetana mbere na gwako ne thirikari igatigera ni kwandika antu baba ingi na nkuruki kwa mbeo mbithi ngugi. Industrial Park izi yerigeri ugwakwa ndene ya wandi ya Mugae Ruire rwarera kiri gicigo bunge kia Buri. Mwende olaiboni kumantere cha Buri ari na reboti ona njira entariru. Nyuma yora wari minister wa Trade Moses Kuria kururia Industrial Park bawatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru na kuea kwa Mugae Ruire rwarera Buri ruwa kariba tutu ibachumirite kuote kento yake ubona Industrial yeji ito kuiweka kwa Ruire rwarera ito ije gatethia na beto muno baraba bathirite nya skuru beta bandi kono indi monkana ndi otetwigagwa na kinyite anganendereaga ngetendereaga na nyoto eto andiki nao uteboto na bakiuma beta baandikwa nao na tutija ofa seat ale kinyite tuzikumenya kinyite ni kuro 75% lakini uto kumenya nontu ote anto baumana beta batuira ni ata gukinyite mwangari dinao Industrial Park ndaigerwe nanto bakamatona mbasi manyambona kanto bakamatona mbasi mageta ntukoji mbesa chitangoge bakamatona mbasi webeta no baronji bero Industrial Park ne mana nitoka thima nyumba yegeta nyumba nkothima lakini utaka ko bya thithwa Industrial Park amigagwa ekegwetwa ndione na kethi endo teo oteke ntutakira aria 75% ntete kana 75% ndo ntemona tani ngwanda kura ndemo bundi 75% ikenda tukarataka tukubenda inda na tutuga batuigerwa kyano ntuteba murungu. So Industrial Park ira ni njega muno ni kintu kiega muno kira kiretindera Ruire rwarera ni nantu katho kiri thirikari ya county no tubakona Industrial Park yu yakwenderea Ruire rwarera no tugatetheria muno arimi kumba kureta maketha jao amwe jakathirwa value addition na rio tukionte kira kire maoke thirwa value addition ikiongaira value na gikomba kuongera kinya mbechira iro antoro ngiringia ndia gitete processed and ukomba kwendia na bei iri kulukiba kwira thirikari kethira kwiyone akangwe na mpuini kenda itana mbere obaguna kwendi bwatu ikiojura itwandikirwa na betu batonya kuto find kae ni nyinto bieto tukaikagia kwina bigeta kuraja nikenda biashara chetu igokira ikeja gwakwa na wendi bweka karabo ka kaojura me batugithora kari inventivate kira na Ruire rwarera kana Meru kana Kenya kwa jumura yakitwa nega igakwa na ndi ukaya kwithira gutina manjara kuja chama ingi ya gochwa muntu me kwina baraba nge bakuya bakaringa jaja kwa bakona kitu kidogo lakini ikeja gwakwa kaojura ana beto bomba kona ngoge bantwara kinya tutingo tuma bundu tomba kona ngoge bantwara ende ito tiga kwira to akairwa Industrial Park na kanywa gito kwenda kuona yakwa na kiujura nege kinyanira iromba yakwa ni irikangwe na mpwe no ntwereka ikithiroterio munene muno wa Ruire rwarera no tukumya antu bamwe babethe Ruire rwarera bakandikwa kiri Industrial Park area na ikomba kwithirwa iroterio muno ntwegakirite job both kiri bara bakandikwa gwitangweku na kinya kirari mbara bakurima ndene ya area iji. Reporter Meru TV kuma Ruire rwarera gicigo mbunge kia Buri mbita wa Mwende Walaiboni.